Abusia wonim se abefunim de ena sesei ewoso wonim se wontimi bibia ewo wiase sesei abra wonfo abefunim de emfa nka ho wosan so enim se sesei no ebesonsum nsam so a abefunim de asan agbewremu ana aso daye wonti ase wodaye so ache wodaye so entimi mbem eno nti ena ne me kanfo prophet Dr. Abennego ediama ono ena onyankopon enam ne so na ode abefu ewremu ewo sunsun semu a ode ji nyankopon emma edifremu hawo ene mamane ene omatiti mu eno nti onyankopon enam ne so ede a new spiritual science technology ede ababontin a yefre no eye castoplanto technologies meba cha wo hwe prophet Dr. Abennego a owo ensam adwagiri castoplanto technologies casting out negativities and planting in positivities. Aha say too much GH so and I will say so wo hwe ha say ya baby am gina aha Lapaz Lapaz and am gina traffic light wo machi ha say no edum enye ejuma be ye say busumi mienu ni enye ejuma enu ti too much GH e ato ya ho so say ye beba ha say ne ani dwadifo a wa ha say ene driver for wa ha abedi nkomo ne ahye say the light traffic light enye ejuma no juma dia e ha wom say e ha wom na say e boa wom no ye no madi nkomo ne ye hu de ye say aban be ye bibi afa ho a enu ti ne wa ha Mummy and Corny and Kobusa the phone. No cranya me number 3 weeks near light in the car off on idea. I'm at it on a slope. They said they walk and if he say Ubu or no crampona or better dia drop up and them to bono dim the canoe I then with trim. After the sounds to create accident to be brave. Ubu or no more on Shanka no more Mutia Simono. Ubu or no more on one so I then. Or TSC because we want a traffic light in your day, and ye juma, but don't know number the consuming road in the Wasano, and or day, Oba, and just one conya would trepe, no, so the other day, Ashim, now creating accident. Me patro I am a traffic light here, what I say. A dumu, you know, or how near man bang, and I won't film what I say, said the water at the what I say. Yem say, how ye feminine said, do an upper by this time police for the bar. And normally police for us okay some doors so wa kakra say be ya ba ku control na ba ku control o share traffic here eson traffic light and Lapaz main road eson she doma eton ade na nipa etwem wa ha beginning yankasa no da bia ya ka asi eblem nkofo a ombe ye adwuma wa ha as a traffic light because ye na ye ka ya na ka na ye overpass na ka eye that time akofo ege ekwan George Bush decided so be ya man na ha ye overpass Ankan a kasi na masie. Etika emra plan by sana chere. But for fian twata na about 2 baye. Ye nuanom NDC for be ye kwan say ya de to ho. Eno mu ja ho. Now e kwa we ka se bobon kofa anye easy. Na traffic light one when you light here you see. O mu na current ni kolo. Na o na even da underground e ko na nkura wewe. So unti o mu abi ko ka bi kra na edum. In fact, see, I know my woman no more be eating now, no more so many people betum. And only a problem. No mom from an imre around 8 going in there. Point for the fear and run yejuma. Drivers in the Obia Penoy. The Obia Penoy. Inti a hard journey. Power a fat traffic light now. And all a pass. Yes, same penny for a more than the no more woman chop and you may shall pass. No more and ye bibi. Oh, may ye bibi, my traffic light, no, and Jan and Asso. And then they are tossing you, Nipane Chimno. As I say, ye idea ye big obi who say green as so anu ejina red as so anu ejina ni na o ma ye nkitten to obi ba o hu say red as so o hu say green as so ka bia mo decide so okobo wa say pan na ka bo no and say simple for ye nim say mo den o mbo modin a ye di kotodwe egu form so mbo modin na o mo ye traffic no mo ye ye no mo emma ye yina chese ni pa etwema red means go na green means you know ni ye na ye ndim bra no so Nanya kama yesremo. O traffic lights na dey ha adwen pa ama police for no so madwuma omo ya wa ha omo bere pa because say wo gina kwan kasie mu na wo direct we mbra we ngina we e tore bi omo tumi ye confuse ne yenze so ofre no kra no wa ye de ofre e na hanso so ye zebra crossing a nipa nso ye den etwem enti obi wo ha watwa akogina pavement inner lane de no so or shall say be a police ni ebe chance obetwe mansa obe ha ono so we gine ma wa bere enti obe ha mani petwe obe ha no wa freka assemblance ese wan so mirika ma na je se kai gba na se ebe abebo e na obi nso ho no ma odi enim car ni bi wa edi enim edi speed
obetumi ejina na at once ama ne ono so edi na chi ni nim so oba be bo at once break no dey abepem no to bo se na adane akasakasa bebre wa we say few na ensem bebre nti eno dey ha adwempa kankan ne ewie yi mu na nse ewie ana egbo ana omuginem omutumi gine ma sebi omubutumi fu ama driver fu wa be mistake ane chelpa dey ontie kura kwa na so do ko police station say ade na yi unka ho betwem e na uchi go slow because be say o lodu ene o kan hwe ya ontie nto ene o mo brepa police for e ha adwen wa ha pa police for ti megem wa ha dan bi se nyame kwa ka bo police ni enye nyame a ka bibisi wa ha nti esre kofo adu se me pa ne chew omra ne lighti o meye mayen na bibia ntuto yie se me dwo kura am nothing fa omu be ye da bia na omu ko ya pe na sign echo off na cars ni bubo mu aha se so wan betwetwe homa ni nyina afirim ye hu ni ekọ omu nso e mayen nti ni eduru anwumle na ni pe twam a polisifuo nyina ho no de a emfa sempapa ma aha no nti enye nti o mewe no mbeye man eti mommy me pa cho wo hwe police fire omu gina wi mu omu direct cars no me pa cho omu ba no pa no omu gusu gina mu a kosi anwumre omu gina mu a kosi anwumre omu nya ho omu firi o kakra bi a efa papa ema ho nti omu gina mu saa obi mesesa ho this ade achi na bi anipa foforo asan aba eti mommy said ha na wo ton ade e dia na be ka kira ban no se o ma meye e ma mo akase wa mra meye light ni man because car bi tifa so ayesoro ha na o de ba befa nso yesuro nti o mpa homa ne ma wom o se o se mo akeka homa ne nyina mu to won ba yi bibia afiri mu de homa ne ko nti o mom ska mo to foforo no mfa mra meye maye nti sa kwan no de eyehu eku nipa light ne de nyame se yenka e ha adwen pa e ha adwen ba me ntimi hu se ade ha wo na wo kan Ghana na ade ha wo na wo kan na the thing keeps on coming I say like unconcerned okay Ghana me go baby ade but ye ka se ka baby a accident sipa habe 1 or 2 nipa cars accident wa too much ya ka na nke ye pe overhead wa se munye bi man a traffic light they say every now and then they say ye juma light walk accident easy light walk accident easy how much more say light in you seconds na light off adno so off see aso a obo say light on the place for be 5 and no mu jejina we jina light wo no sometimes light wo which mean say light there if one go school we say green chair say a green komaka obi anim but a bit mako red amaka say ka jina still na police ni kwabra ni jina wo say o mesenko na ni pagina ho it how much more say light in edum o tumi na ni on concern na ni pagina ho e twese e betwem ni petumi bom magina ho na cast kwa na eko se see light in we edum light a police for be se be o me be 10 wa bo mo no 111 no mo frim de be jana wa akra mo so na nye police ni o e bia wa yesa o mo up and coming for ni bi yes that's the amount for zero mo santi o no jina ho a o tumi phone kwa no do pe na adwi ni o ti no the rate at which light do mo ha o mo ye ndie abandon me na ha in particular me dey meet me come baby a by say me wa ha me hu de ekoso na de hwe me no ka say get it 2 hours light off how come what mean ka say major fault be yes baby I am men inti if anything say even say generator kwa no between the mass do my immediate emra they have to do something because it's becoming unbecoming adding they too much me face no more difficult pa because traffic light no the way I saw no say police phone in here obia pese of force no wrem no cross kwan no esa na eketi nyoma bebre car to me bo amanfo etumi enya accident so bebre wa the traffic light ni dey say ko offer e ha adwen pa yo me bra me pa cho ye ni obi kasa no say e so na edum anasa edum kura enye adwuma ebi so say edum kura ba boso mienu ni enye adwuma ebi so say eso na edum emu no kura na de he first no na eso na edum I if say be a light off te woman na samba but sisi ane de emabiem kura te say de enso kura biem yo me pa cho emra edum kura na enso bion me pa cho wo say enkofo abaha mpanifo abaha say abehye ehu hawa mo fem anasa omuto mo nan kura ensi ha say mpanifo bi ama ha de ehu ane say police for no na gina mu control traffic no pani bi ama me bi say hwe wo ba ehu say police for no ba na police for no so mutumi insole ntem ati so ma ba bi abe
7 o'clock ansa na my den omaba interesa na obi tumi kɔ control so obi ani obe control na cars ni na obi e kɔ saa interesa na mo cross so kwan no so no omo so nya ne difficult because ono so wan hwe ya ka be bɔ no to mo tumi gina kwan no bebre to mo yes until 6:30 to 7 ansa na police be ba obe control traffic light. Joe Webusuafo said the mote ye no said the too much ye de to ye ho so a ye ba Lapaz traffic light na say ne be busa ye share the adwadifo no omo fem any omo nanti twam keke na omo fem no e na mote ye no me patcho de aka ne say aban no e be ye adwuma no e de ama wom cause accident e si wa ha say bebre de aka ne say aban no e be to omo ho so na omo ba aba be share Lapaz for traffic light no ama wom no ma ye aha e too much ye media e de asuna ba na akua ho fe makram.